areba uburyo abafaransa aribo bari babishishikayemo kurusha abandi, abanza guseta ibirenge, ariko asanga ngo batazamworohera. Yemera gutanga nimero ya telefone Gaddafi yakoreshaga. Kumenya aho Gaddafi yaraherereye byahise bihinduka nk'umukino w'abana bato. Byari byoroshye cyane ku nzego z'ubutasi z'abafaransa n'inzobere mu itumanaho za OTAN kumenya neza aho Gaddafi yari yihishe. Yapfuye guhamagarisha telefone ye gusa, ako kanya kaba kamubayeho. Bari bamutegereje. Bashar al-Assad muri we wamutanze. Ariko nyuma y'urupfu rwa Gaddafi, Libya ubu ni igihugu nacyo kigowe cyane mu bya politike, haba mu bukungu cyangwa ubutegetsi. Habarizwa amashami y'abarwanya atabarika, abaturage mu moko yabo n'imyemerere itandukanye ishingiye ku madini. Ubwabo bifitiye imbunda zo kwirindira umutekano no kumvikanisha ibyifuzo byabo. Ntibagishoka imihanda bigaragambya bagira ibyo basaba, babisabisha urufaya rw'amasasu. Ubukungu n'imibereho y'abaturage byagiye hasi, binagera kuri bamwe ku kigero cy'ubukene cy'ibindi bihugu byose bisanzwe bikeneye muri Afrika. Mu gihe nyamara Jamahiriya ya Gaddafi yabahaga ubuvuzi, uburezi n'amacumbi hafi ku buntu. Ku butegetsi bwa Gaddafi, iyo umugore yabyaraga yahabwaga amadolari 5,000. Ako kanya ijanisha ku baturage bize ryageraga kuri 95.8 kwijana, ikizere cyo kuba hari imyaka 78. Nyamara Libya yitwa ko yibohoye igitugu, igahabwa demokrasi. Ubu naho umubare w'abadafite aho baba, abatabasha gukomeza kwiga n'abasabirizi, naho uragenda uzamuka. Mu gihe uko umunyalibya yakoraga ubukwe, ako kanya leta ubwayo ariyo yamukodesherezaga inzu yo gutuzamo umuryango we. Umunyalibya washakaga gukomeza amashuri ye mu mahanga yahabwaga burse y'amayero 1,600 ku kwezi kumwe. Ubu bagomba kwiyishyurira noneho. Libya ya Gaddafi cyari igihugu kitari gifite ideni ry'ifaranga na rimwe ry'umwenda w'uwo ari we wese, mu gihe ibindi bihugu nk'Ubufaransa bwo bwari bufite umwenda wa miliyaridi 232 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mwaka w'ibihumbi 2011. Libya yari ibikije miliyaridi 200 z'amadolari nk'ishyingu bwite, ikagira toni 15,000 za zahabu muri banki nkuru yayo. Ubu siko bimeze. Hatangiye gusanwa ibyasenywe n'intambara. Libya ibinzira nyabagendwa ku makompanyi y'abanyamahanga mu bwubatsi n'ubucukuzi bwa petrole. Igihugu gitangira gufata imyenda nk'ibindi byose. Mu bantu batigeze barya indimi mu gushyigikira Colonel Gaddafi harimo Robert Mugabe wa Zimbabwe, Hugo Chavez wa Venezuela, Daniel Ortega muri Nicaragua, Fidel Castro muri Cuba, Lukashenko muri Bielorusi na Vladimir Putin mu Burusiya. Vladimir Putin n'uburakari bwose yari afitiye umuryango wa OTAN. Imbere y'ibyuma by'abanyamakuru ati, The coalition said destroying Gaddafi was not their goal. Aba bahuriye muri OTAN ngo ntabwo kwica Gaddafi ariyo ntego bari bafite. Kuki se noneho barasamazuye? Bamwe ubu noneho barabyemera ko aricyo cyari kigambiriwe. Ariko ninde ubaha ubwo burenganzira? Ibi nibyo bikwiriye. Reka turebe iyi no fly zone, amabombe yaba arasenya ibikorwa remezo byose. Ibihugu byiyita ko byakataje gukoresha ingufu za gisirikare bisenya iby'abandi bubatse, ibisekuruza n'ibisekuruza, izi ngufu ku bihugu bitoya. Sinzi ko iki kintu ari cyiza. N'abakuru b'ibihugu bingahe muri Afrika, ibihugu bikize rwose bikomeye mu by'ubutunzi kamere, batabashije gukura abaturage babo mu bukene bukabije, kandi ibihugu byabo bicukura petrole, diamant, cuivre, uranium, gaz naturel ndetse n'ibindi. Hirya y'u Rwanda gato hari urugero rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, igihugu gikungahaye bitangaje, ariko mu mpera z'umwaka ushize abanyekongo nibo bari barwaje bwaki nyinshi ku isi. N'ubu mu bihugu hafi ya byose muri Afrika haracyari ibimenyetso bikomeye by'amafaranga ya Libya ya Gaddafi, guhera ku bitaro, imisigiti, imihanda, ibitaro n'amashuri. Ibigo by'ishoramari nka Libya Arab Africa Investment Company (LAICO) nihe bitazwe muri Afrika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara. Kompanyi y'indege ya Africa ifite ikirango cy'itariki y'ishingwa ry'umuryango wa Afrika yunze ubumwe, iyi Gaddafi yayishinze Air Afrique imaze guhomba. Ibi byahombeje bikomeye kompanyi z'indege z'abanyaburayi muri Afrika, ndetse imanura n'ibiciro ku ngendo ziza muri Afrika. Si ibi gusa kuko Gaddafi yanashoye amafaranga menshi cyane mu bijyanye n'ibigo by'itumanaho muri Afrika. Ku ikubitiro yashyizeho icyogajuru cya mbere ku itumanaho rya telefone kigenewe Afrika, Rascom One, izamurwa mu kirere ku itariki ya 26 z'ukwa 12 mu 2007. Iki gikorwa cyarahenze muri miliyoni 400 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, cyatwaye miliyoni 300 zose Gaddafi niwe wazitanze. Ingaruka zavuye muri uyu mushinga zahombeje nanone bikomeye abanyaburayi batwaraga abanyafrika kayabo ka miliyoni 500 z'amadolari y'abanyamerika ku mwaka umwe ku bukode bw'icyogajuru cyabo Intelsat. Afrika yakodeshaga ngo ikundi ikoreshe telefone. Ibi byose Colonel Gaddafi arabikandagira. Ukuni nako gukoresha telefone muri Afrika byari bihenze kurusha ahandi hose ku isi. Abanyaburayi ahiryinyo ryari kurindi yari amaze kubahombya bwa kabiri ku nyungu zabo muri Afrika. Muammar Gaddafi yari afite imishinga myinshi yasangaga agomba gushyiramo amafaranga ya Libya, ariko Afrika ikigenga byanyabyo haba muri politiki n'ubukungu. Ikigega cya Afrika cy'imari FMA, Banki Nkuru Nyafrika BCA na Banki Nyafrika y'ishoramari BAI
mu mpera z'ibihumbi 2011 Gaddafi yaticwa ngo yari yiteguye gutangiza iki kigega nyafurika cy'imari agashora miliyaridi 42 z'amadolari y'abanyamerika mu gihe ishyingo ryose ry'ikigega mpuzamahanga FMI icyo gihe ritasagaga miliyaridi 25 z'amadolari y'abanyamerika zonyine. Iki kigega ubwacyo hakurikijwe amabwiriza n'amananiza ikigega mpuzamahanga cy'imari FMI gishyira kuri leta z'ibihugu by'abanyafurika kugira ngo gikunde kibagurize byari kuba ari impinduramatwara ihambaye mu bukungu n'ubwigenge bw'ibihugu. Ibihugu bya Afrika byari kugorana cyane ko byongera kugira aho bihurira na FMI. Banki nkuru nyafurika BCA Gaddafi yashakaga gushinga yari kugenzura ubwayo politike y'ifaranga muri Afrika, nabwo amafaranga y'ibihugu by'abanyafurika ngo ntakomeze kugereranywa mu gaciro k'idolari ry'abanyamerika cyangwa euro ry'abanyaburayi. Umushinga rurangiza wa Gaddafi ngo wari ugushyiraho dinar or, idinari rya zahabu ngo nta impapuro faranga z'icyatsi kibisi z'abanyamerika zari kongera kumenera muri Afrika, ni ifaranga rishobora kuba ryari kuyobora yandi. Gutekereza ibi byonyine no gusinya guhigwa na leta zunze ubumwe za Amerika nk'uko byemezwa na Dr. James Thring wo muri Ministry of Peace and Legal Actions Against War. Ni kimwe mu bintu bigomba gutekerezwaho bigakorwa mu ibanga, kuko iyo utangiye kuvuga ngo ugiye kureka idolari ugira ikintu ukoresha nta kabuza urahigwa. Higeze kubaho inama ebyiri, imwe muri 1996 indi mu 2000 ziswe inama mpuzamahanga za Mataba zahamagajwe na Gaddafi. Abantu bose bari babishyigikiye. Nkeka ko ari igitekerezo cyari gishyigikiwe n'ibihugu byinshi byo muri Afrika. Aha Gaddafi yasabaga abanyafurika ko bazategeka ko ibicuruzwa byabo byose byishyurwa mu madinari akoze muri zahabu, impapuro z'amayero n'amadolari zigahagarikwa ku mugabane. Aha noneho ubukire bw'ibihugu bukabarirwa ku matoni ya zahabu bifite atari amadolari bipakiye mu mabanki. Ni igitekerezo cyari kuzana impinduka zihambaye mu bukungu bw'isi. Ibyo Gaddafi yavugaga kandi amahanga yarabibonaga ko byashobokaga neza. Icyo gihe yari abitse toni 144 za zahabu. Libya niyo yari ifite ububiko bunini bwa zahabu, kuko Ubwongereza ubwabwo bwashyirwaga ku mwanya wa mbere kuri toni za zahabu. Ntabwo bwari kwigereranya na Gaddafi, mu gihe bwo bwari bukubyiza toni za Gaddafi inshuro ebyiri, ariko bwari bunafite abaturage baruta ba Libya inshuro 10. Nta gisibya iyi mishinga ya Gaddafi dakomwa mu nkokora, hari ubwo ibintu byashoboraga guhinduka mu bukungu bw'isi na politike z'amafaranga mu isi, si muri Afrika gusa. Nta kabuza kandi Gaddafi yikururiye n'abanzi batabarika. Ubutegetsi yahiritse, imitwe y'inyeshyamba yateye inkunga, imbunda n'amafaranga yagiye atanga yagize uruhare muri byinshi. MPLA muri Angola, PAIGC muri Guinea Bissau, ANC ya Nelson Mandela, Frelimo muri Mozambique, SWAPO muri Swaziland, OLP y'abanyapalestine mu burasirazuba bwo hagati muri Amerika y'Epfo. Naho Gaddafi yateye inkunga imitwe itandukanye y'abarwanyi nka Front Sandiniste muri Nicaragua. Mu Burayi ashyigikira bikomeye imyigaragambyo y'abakozi mu Bwongereza. Muri Oceania ashyigikira Iran yaharaniraga ubwigenge bw'abo mu bwoko bw'abakanaka. Mu isi yose nta gicucu cy'ubuhangange n'ubutunzi bya Gaddafi kitakwiriye. Mu gusoza iki kiganiro, nubwo umuyobozi wa Jamahiriya Colonel Gaddafi yamenyekanye ku gitinyiro cye haba muri Afrika n'ahandi, akagaragara mu bikorwa bitandukanye n'ubundi byo kubuza ubwinyagamburira abataravugaga rumwe nawe mu gihugu cye, mu mateka yose ya Afrika aza ku mwanya wa mbere mu bakuru b'ibihugu bafite ibikorwa batangije byinshi no hanze y'ibihugu byabo. Hari abo yarwangije n'ubundi, hari n'imitwe y'inyeshyamba zatsinze zifata ubutegetsi ku nkunga ye, hari abo yarengeye ubutegetsi bwabo ubundi araburwanya n'ibindi byinshi. Mu nyandiko yasize ubwe avuga ko yifuza ko isi yazamufata nyuma y'urupfu rwe. Inyandiko yanditse ku itariki ya 5 Mata mu 2011 yagize ati: mu izina rya Allah isumba byose, mu myaka isaga 40 nakoze uko nshoboye kose nka rubanda aho batura, amashuri n'ibitaro. Igihe cyose abaturage bashonje nabahaye ibyo kurya. Bengazi rwagati mu butayu bukakaye nahahinduye icyatsi kibisi hazamuka ibihingwa. Nahanganye n'ibitero by'umukowboy Reagan ubwo yahitanaga umwana w'umukobwa muto nirereraga. Nafashije abavandimwe abanyafurika rwose, mbaha amafaranga dushinga Afrika yunze ubumwe, kandi nakoze ibishoboka byose ngo numvishe bene wacu muri Afrika ubutegetsi bubereye rubanda ubwari bwo. Ariko kuri mwe ibi byose ntibyari bihagije. Nk'uko aha muri Libya hari abafite inzu z'ibyumba 10, amamodoka, imyenda mishya buri gihe, ariko basanga ntacyo nabakoreye, ntibasibe kuvugaguzwa imbere y'abanyamerika n'abandi bacuruza amahame nyamwigendaho ya gikapitaliste mu isi, ko nabimye uruvugiro n'ubwisanzure. Icyo Gaddafi ntakoze ni iki? Barababeshya. Muri Amerika nta mashuri n'amazu by'ubuntu bagira, nta buvuzi bw'ubuntu bagira. Abakize barakize,
abakennye baratindahaye. Ibi byabaye he muri Libya nategetse? Naramaze ibyo nakoze byose nzi ko nabaye umuhungu w'igihangange Gamal Abdel Nasser, umuyobozi nyawe w'umwarabu n'umuyisilamu mwiza. Ibisekuru byose mutigeze mugira nyuma ya Saladin wigaruriye umuhora wa Suez akawushyira mu maboko ya rubanda nk'uko nabikoze. Nkafata Libya nkayiha abanyalibiya, ubutunzi bwayo nkabuha bene data abanyafurika, nkanarindisha inkota ubusugire bw'ubutunzi bwacu, nkabukiza abasahuzi b'abakoloni. Ubu ndahigwa n'igisirikare gihambaye kurusha izindi ngabo zose amateka y'isi yigeze. Ngo nicwe ibyo naharaniye ko mutunga byose babyigabize mu mahame yabo y'ubukungu bw'abanyamwigendaho, ubundi murwara amavunja muhekenye umucanga. Nahimbye Jamahiriya ibu bukombe, ntawe nakumiye aho mwaturukaga hose turabakungahaza. Nge n'abavandimwe banjye nibiba ngombwa tuzashira niba ariko Imana ibishaka, ariko aya mahame ntituzayatezukaho. Iri ni ryo jambo ryanjye, umurage nsize uzabahamiriza ko uko nshoboye kose narwanije bagashaka buhake na otani yabo kugeza ku ndunduro. Ku iruhande rw'abavandimwe banjye ntigeze nibagirwa ubwana bwanjye muri Sirte. Naciye bugufi, nabayeho ntunze ibyo nkeneye gusa, mba mu ihema mu gihe ibindi bisambo byubakaga imitamenwa n'amagorofa. Sinasahuye rubanda ngo bicire isazi mu jisho bahuhurwe n'isari. Narabahaye mbamurikira nk'itara mw'icuraburindi, kandi sinatumye basuzugurwa na bagashaka buhake. Ibi byanzaniye abanzi batabarika, namwe mubatiza umurindi, ariko sinzatezuka kuri aya mahame. Colonel Muammar Gaddafi, tariki ya 5 kwa 4 2011. Iyi baruwa yagaragaje bwa mbere ikanavugwaho na Aisha, umukobwa wa Gaddafi, ngo nikubiyemo isura nyayo Gaddafi yifuzaga kugaragaramo, hadagendewe ku byavuzwe mu bitangazamakuru bikanakwirakwira hirya no hino mu isi. Kuri buri mutegetsi, cyane abategetse imyaka myinshi nka Colonel Gaddafi, hakwandikwa ibitabo bitabarika, avugwa neza cyangwa nabi. Byose biterwa n'uwandika, uruhande yafashe n'icyo agambiriye. Aha niho nsoreje iki kiganiro, naho utaha.